we know that we are playing Ceja League, and more or less now it's like a friendly game. But we are happy because always you play with Metalurg against Lino Servar for everybody's motivation plus. More. Okay. At the beginning of the first half, Petar Angelov was very good in the goal, and Terza very good in attack, and we don't have problems. We get 4 or 5 goals, and then I think it was very decisive for us. After we changed the people because the people was very tired because we have a lot of people injured, and more or less was good in the second half, and I am very proud about all the players because for me they fight a lot, and I know that Metalurg has a lot of problems with the players that they are out, but we are very happy because we have too much players injured and the other players play really good today. Dobro večer svima također. Slažem se sa Raulom da smo jako dobro otvorili utakmicu uz dobru i čvrstu odbranu i sve što odbrana nije uspjela da reši, Divi je odlično počeo utakmicu, odbranio par važnih lopti i uspjeli smo da se odvojimo. Metalurg možda jeste u takvoj situaciji kako jeste, ali Metalurg je izuzetno jaka ekipa sa odličnim igračima na svakoj poziciji. Tako da bilo je jako teško jer Lino isto odlično odradio taktiku što se tiče nas, uvek se dobro spremi njihova odbrana i momci su stvarno agresivni odbrane i bilo je jako teško igrati danas. Iako nismo imali mnogo rotacija, ali bitno je bitno su 2 boda, da smo pobedili, da smo izdržali 60 minuta svi, da smo svi živi, zdravi i to je to. Čestitam ekipi Vardara na pobjedi. Mislim da su oni danas zasluženo pobjedili. Točno je da su na početku posebno igrali čvršću zonu nego što smo mi igrali, da su iskoristili prilike i u drugom poluvremenu moram reći da smo mi, recimo zadnjih 15 minuta bolje igrali u obrani, čvršće, međutim bilo je već razlika za njih napravljena. Prema tome, mislim, nemam tu što reći, nego da su oni pobjedili zasluženo. Mi jesmo u situaciji kakvi jesmo, ali opet danas, i to nas raduje da su opet imali priliku danas svi da igra Filip, da je igrao danas i Martin, tako da smo igrali i sa dosta tih izmjena i sa igračima koje trenutno raspolažem, a sigurno da nam nije lako bez 7 stranaca. Ništa. Mi smo danas izgubili utakmicu, idemo dalje, igramo još 2 utakmice sa Vespremom i sa Radničkim i nadam se da bismo jednu utakmicu mogli dobiti i tako završiti ovu godinu. Nama je najvažnije pitanje u ovom času naš opstanak. Da li ćemo mi i kako ćemo dalje i šta će se dogoditi u klubu. To je kod nas sad prioritet. Međutim, moram pohvaliti dečke da i u takvim okolnostima, u takvim teškim okolnostima da opet nalaze motiva da igraju i da se bore onoliko koliko mogu u tom trenutku. Ето to. Пред се да му честитам на екипата на Вардар за победата. Ние влеговме по-опуштено од гостинската екипа. Они знаеа да искористат нашите слабости во одбрана. Нивните контри мислам дека го направија резултатот. Петар Ангелов на голот беше на доста големо ниво денеска и заслужена победа на Вардар.